Dear Savannah Safo, make come for Jude TV. I'm a baby. Canada had no one near Freddy Jenny. I want to be who know my papa, and then some papa, and it's just some I also. Coming once in who feely. Wa can so we yada. Me show animua. Sanka me be say o pa ka bepene. So no. Ko wa hima asem na ba. Muntwitwa nton na montem mfaso. Why? Welcome back to Social Media Trend. My name is Jude Safo. Abusia enanu ye this week here ne hu se ye nua baako ye DJKA. Ni leak bi apie ye Azigi bi aba abontene. Sebi bloggers aya na wokuo ebi wo ho ye tena se ye dwene hu se ye nua no afoke big time enfonso e wo ho de but yo ye no ukom pia first or recording video no for so wo ho say ye oba no phone na ekura no anase ono an phone ekoto phone so a say video no be ye de oye wo say ko delete anase first place ko ni kwansan ko record ho ye mfonso baako na ene no ntoche no ya tena se dwene hu no say no ya be try say ye mfa emma public na ye hu no say ye ni na no bia ye big the more na ye share na the more na video no ye dey e come viral tie to ye bo ase na ye nya ne tie se nwa no ye adwuma wo Silver FM 2002 na sa asem ni si ye emu ho no eba no na ofiri ho call case me ye tie ne say the asem ni si call ya ye hu say no case no be free Silver FM for no ho tie ye din ti later ene hu say abrante ba ko ye worker o Silver FM no wa pia bonta be ka nsem bi eye akola nyame na ne nsem no de abeto dwa no ano edene na emu awrem na me de ne nsem na wo ka no otochima edifo o wo ne nsem ni mu because me hu say obi a wo Silver ho bia no ke betumi arrest no yes boy na fuck big time but I was saying ka ye chi obi a na komu naba no be yi o ma no ye say video no efa hina bia de na video ni bae e bia na hwehwemu ko ho ha e be hu ni property ho ha o de video ni ba out enti eno na ye ho ha ne hu say enra abante ba ko asabi no katim na ye sha mo say omu delete video no because ye try say video na ye snap no mistake ye na video ni beto snap na wo hu nkofo dodo a e hwe video no nkofo e hwe video ni na no no omo ye adwuma e wo Silver ho e bia no ye adwuma e ni co-workers na hwe ye na ablante akra nyame nsem no obeka ye no make us wo tochima no ye nkotie owura bi e fe no se DJKA wada so ye adwuma Silver FM ana na ensem no a ekokoso no eni se no musi dada ensem no ye fa akwanya we so na yaka e de akire etiefo eni adofo eni omanfo a mudo KA eni amanfo so amososo mudo Silver FM say DJK oyeye nua na mom onye adwuma wo Silver FM bi na say video wa ba ye kan wa FM mo de tag Silver FM ebi bokro e chese Silver FM ase ya ankasa ye mu bi na eliki video no enye no kre ye gira kwanya we so ne aka e de achomanfo nyina se enye no kre na say video e betimi aka studio ase e ba ye no ache na eda video no eyi ni ti a ye mu bi e wadwuma hanu ekoko hu ye kra no ye manager ankasa sheda frɛ ye meeting catch yen say mu nua na ho aba afem no obi a video ni bi woni phone so bia no on delete wo jani to me so say manager wo jani to me say leader e make sure say obi a wadwuma ma bia ohun video ni bi no onya bi nhwe obi nso ohun bibia no obedelete e de fi ne phone so o make sure say saa de no eye adwuma saa bre na DJK no eye adwuma o Silver FM ha sei wono anka say ye dancini a obetimi aka no credit no kra ye saa ade no anche bia no fi ha sei o fi ha no onye ye tanfo woda so ye nua me si a me kasa me akoda nyame me fe DJK a ofa me ne chat komo kama obi ni asem sabe adwuma ni nyina be ye ena ose ontimi ne yenye adwuma bi no koba bi fofo enche se ya atanfo na adwuma wura
any ye management no onom so no any ni enkunyesie bia onom so no any ni asembia boni bia no onom na ewo mo ntam empo ofiri ha sei no etoda no to utwamu a otimi foro soro ha nom ebe chia ye mu bi enti social media no so nkrofo ka se survivalfo wo mutimo de wo na leak video no enye no kre obi en ho a obefiri survival say wo yesa adwuma no na empempio no sabe penise ne wote ya ante ne wote ya so wo hu ase kire enti e fasa kwanya wi so na ya ka kire social media TikTok ne ne ka ho a won e ka se information na se leak video wa e fa ye nwa ke ye ho no e ye Silver FM ha se ye adwuma e foni bi e ne de kwa abonten mo tetre mo se ni pa bi so no enye no kre ye ntimi nye sa ade no emfa mu ye nwa na anim ase e na sabe sa ade no e baaye no se me ne to me enke be ye me ya ono ne de na epi aba ebi kura no a won na e kasa ono e wa FM ni ono ne de na pie no ono ne de na aba na enso ye nkasa ye yende ntimi pa mo chew se munti asam na se a ebe ye se mbebusa ni yi esian se DJ KE ebe ka no kre no be di no kre pan so e de ama ne ho ne so be cheche sa asam ni mu ya wo be wu se asam ni si ye no ye manager fe emergency meeting e make sure se obi a video no ohun bi no na ni kwasua no ehunu bi na ne wohunu bi no so be delete fi ne phone so na wo ye sa adwuma no be se na wo twemienu e na e de ye adwuma kopim se video no ebi eni adwuma ha no bi mu enti video no kwa fa so ba abonten a enkrofo de Silver FM e tag ye no ye nim ho hwe na sabe ye mfa so nkonkwaje hwe e na menyi nu se sa video no wo koton kra de ma sabe won ma wo mu eye sa pono ni ade no a won beto am iska ne so adwuma no nipa adwuma no ye ne dia no sabe wo yo paninkase pa eye obi anim no obu ne ho na enipa nyina ebu no se wo pani ho anyanya ade we ne edi benya ye ho ena nya ade we so no edi benya no ena adwuma ni bi won so a wo tina ka so ka mili SK no wagisika na sabe ye sre ye ngukuru sre ngukura ne ntu ene akwa akopesre enti ye ntimi nye sa ade no enti se mo se sa ensam ne video no ekwa abonten no a sa asem si ye no no Silver FM ye deny na ebom nye ye ne de kwa abonten yes when akwanya me nsem a obeka ye na wo hye ne kasam na wutie bu kwata mo se wo defend Silver FM na brante ba kwa no ye adwuma ho a me kire se ofiri wo kọ Ezra TV ono so nsem ode beto dwa efa asem no fatoto ho ne twa ade na wo hobi Sir Mike and asem ni si my adwuma was Silver FM da yes na abranti a oboni dins KA mene no atena set so 1-on-1 okay aye adwuma eda okay minim KA pa even near we sports 12:30 to 3 KA na bebo drive okay no take over from more. Yes yeah okay until there was a time na KA ebe adwuma na otie mi presentation so no obeso introduce me I want to drive on so okay yes say obo drive na obreki enwom ne down wia yeah that time Silver FM Silver TV okay inti eka 15 to 20 minutes me prepare kotoko stories that time ya friend kotoko hour never be wuram na me fa mewuram nti eno an kra na ye ono initiative re koto programs manager anim yes okay ono na introduce ye say I want to drive on so me owia aka 15 to 20 minutes me fa me sem e woto abra wa break it down na wie okay nti me ke ye adwuma na close to 6 months okay I want to drive no so ti ke de minnim no ke minnim 1-on-1 or you mean you prekope that time na video ne ba na wo I was there okay video no and fast forward free Silver yeah and okọ cuz me say adwuma de obi a pese okọ se wo so kura ofiri ho yes aba yes enti okọ kesbe no endi be 3 to 4 months and a video no pop it up no video video no buy tie edi kan ba na no oni ho ofiri kesbe no ofiri ho kesbe no yes that video neighbor me one of me kan nipa 3 ho a ye hu video no first abra koto snap chat but I understand say me ba wo me tie akoda nyame no yeah I understand say o se na omo ho no management kura frɛ wo mo forget akoda nyame na tie de me meka
say Mike me say abra video no on say snap there say wo de snap eye video a na uyi unsa utra anye ya automatically ekoto eko posti abra wo nya we enti snap di nkofo pinya egu nkofo bebre ni ase eba ye no na in fact bebi ane ye woni ye wo silver pharmacy office na me wie sports a mapon a mi ko around 7:38 anwumre that now that's what silver me that's what silver but not DJ K there na free silver oni ho okay ye di nkomo wo office wo okay ena obi call the phone so ena okun say eh mo hwa de akodo aye e de ato na as at that na nipa 5 ena ahwe okay yes me wo the same day na me wo hobby so me nkasa me so na mo office ye wo office aye obi ala temo say ena nipa ye no ni unso ti say baby me ni di nkoma utimi hwe wo phone so oh yeah social media ye di nkomo nyina akra na say ye ko phone so sa ena o call Snapchat ena ko hu ye ena ko video na at that nipa 5 na ahwe okay nipa tie ni yo say Mike me say no obi si yo nipa 5 ena ahwe okay ena ye mu phone no emu ba ko me bese mebubodin emu ba ko screen record ye ena snap nso no wa odi video ne be post video no yeah say obi screen record ya uhu nipa na o screen record no okay eti ohona quick ye friend say kudu ko snap na ko hwe na ade say na da ho so we are part of me part a friend DJ K part me wo hobby me wo nya obi say me wo hobby okay me wo ho bi piero me wo enti mo alert ne say ye ne alert ne say eh ni video ya beda enti ye quick na yifiri ho to he no hu nipa wo screen record okay na o yifiri ho na ono so ya staff ana nipa no eye panyini no or your staff for silver FM ana yes do screenshot to you no yes now or your staff of silver but onye on air no or your staff okay tenye pa o okay na o yifiri ho and o prompting nipa no say opinyi wo hu say ono na screen record okay nti obesere na nipa no say oh dabi no la enya enko ba bia me mfa enko ba bia and me di nipa no di say nipa no so no enya de nipa de be kwa abontene da nti ono so o screenshot to you dan utie no the mic Piero enya say nipa na wo kana say mbacho tie me di na bia wo no mu bia no utie I'm telling you today mbacho the mic tie me adwene e ba ni tima o this screen record ye de minim because me dini di say on fan ma bonten and I tell ke free silver I think 2022 enti abusia sa wo hwe afamie na wuti afamie no a wuti abante de kasa mo say waka na asam ontie de ono ne eka no me ti akoda nyame no yeah I understand say o se na omo ho no management kura frɛ wo mo forget akoda nyame na tie de me eka na chese o mean say de abante ne ka no oto chema wo baabi abusia sa case we ba ye hu say nipa bebebe e kasa obi a che na adwene abante no wa mistake obi no onim DJ K sa wo ben na ye na ne emfasa ade nsusu no e na aba out but in ye kasa ye nua no fucking big time obi no e defend no but sa wo ye bema na wo dwe nyoma bi ko akira otumu say no ade betuma to obi a emre bi atwam ne ya wa akra yetete wa ne hu say certain game obeka ye ho me kan wo kasa onim oba no de sofu mu a ajapade e no de ba sofu no wodin sofu no hwe me hu ba bia me de fa sofu no wodin na ne bema mu a no de be che bema ni mu odu na hotel wa video no oba first person de ba na Jude hwe sofu na e wo kiba wona bed ani ma so akọ bata so a wo pie ba na de bema kakraka se de sitie no ne ka chap say Jude keep na say me wan keep video minimum la na later somebody copy a be ka say Jude nam twema no masa fa wade ko me keep bibia ye wo emma ni bi wo ha mutrim pom de yes ade bi a wicked e bi see a mistake ohun so akọ ne girlfriend ho ana so akọ ne boyfriend ho enti no ma akọ me boyfriend ho wonim se bi ne boy ne ye panyini
One na ye bibia wie no da ho a no video ti me no won ka say e mema bebrebe ye Ghana for mema special abotre for no bebrebe ajapade wo ma ho igugu nkofo fon so munim se mo ajapade wo nkofo fon so asade no koso obi wa se media ndi media me ntwefo da bi ebia da wo pele pa na wo doni pa o tumi se woni na tena che ebia no wo sade no we don't know mrebe drama mo gbete later so obi andreti abacha ade ne o kwata pade ne bonku na mo etu obia na Silver FM for no abanti e wo kasa wo kan de sebi ke wo se ke chem se na me kan ye no ye nhwehwemu from mo because who nim say sebi me na me te o me no problem that you don't know some me ne se kasa ni nche se bia me do no you don't know eti wo kasa me de se me delete ye se ekọ ye se anko wo nim wasi me delete ino hu se me delete ya mpa anase me delete you wonim enti sa wo kan wo de aka wo de satan obi o se ke koso ni because we share video na e ho ne free ba then second video na go for ka say video we ehu video we Jude ehu video we etise no me sa second video na mo ka no me editor I can prove to you say editing skills ni bibia no metuma ye the same video atro hu mistake bia wo even WhatsApp WhatsApp here use here metuma use WhatsApp I screen video ayi oba to nchen afro video call ayi oba to nchen afro video call sisi a abo oba no video amwahwe baka say me a I'm telling you if you don't know we say obi otenchen won kire WhatsApp mu adwuma scammers ni bi ni kofo bi omdada kofo job say ni bi no mu use metumi afro sisi ai ugina so sisi ai eni kan ma cookie video nda hodada video na mde be ya o sa de ma cookie da hodada me fro na no me call screen record oh show face oh me ba me ya de me de wa tell ni wani ana ma bo screen record so pa na ko ya bas wa party attend to a smart o sa de no what you say na play what do you come free so what do you say me naked be fall to trap e sit da it in media sa videos na ba enye mo wa but in some say ya aye hwe ne nsua de just simple like that ye jeje de show baby ono no ye sabi e ma basiri wa ba ya ono no de wo sha bochira wa gini din so ne sa dwuma we ne bodo da so yi ono so esiri bi no de ato ne ayi ase e huru nipa no abusia aha Jude asemo ye ya de se nka bi ba baby e kọ no e kọ bone sa wo hwe me a baby a wo bia no person se no subscribe channel ya mame add notification bell na to all ese me koso ye mam ye transe ye discuss ye chechim ye ma wa wo hwe mo te ase ye che ya adwene so within Jude from Basaa. Peace. Thanks for watching and please don't forget to subscribe and share for more updates.